Dora i mama nakon obavljene kupovine namirnica provode vrijeme zajedno šećući parkom. Djevojčica se okreće prema mami i zamoli ju jabuku. Mama izvadi mrežicu jabuka, uoči par trulih te odluči baciti jabuke u koš. Dora postavi ruke iznad koša kako bi spriječila mamu da baci jabuke te govori da hrana nije otpad i da treba promisliti prije nego li sve baci. U tom trenutku mama razmišlja koliko je hrane jučer bacila. Dora mami govori da oko 400.000 tona hrane godišnje u Republici Hrvatskoj završi na otpadu. Upita mamu zna li da taj otpad od hrane šteti našoj planeti, a da je dio te hrane i dalje siguran za konzumaciju. Mama odgovara da ovo voće nije dobro za konzumaciju. Dora nastavlja podučavati mamu i govori da 53% otpada od hrane napravimo mi potrošači, te ju savjetuje da probere voće i pripremi džem, baš kao što to radi baka. Mama poziva Doru da zajedno s bakom pripreme džem. Baka, mama i Dora s veseljem pripremaju džem, a po završetku pripreme mama potiče Doru da ga posluži. Dora poželi odabrati svježi kruh, ali se predomisli i uzima stariji kruh. Stol je postavljen, te baka, mama, tata i Dora jedu ukusan džem. Ostalo je džema, te tata predlaže Dori da ga podijeli s drugima. Dora veselo daje džem susjedima, a potrebitima s džemom podijeli i kruh. I svi su sretni i nasmijani. I ti možeš utjecati. Budi i ti dio naše ekipe koja će do 2030. godine prepoloviti količinu otpada od hrane. Mi volimo hranu, baš kao što nas je to učila i baka. Ministarstvo poljoprivrede.